E toi o falo fatu mfatalo fatu ile tatou fia mese pa anga masani o tatou pokalami le sofa manu malo Yesu Keriso te fa pe toi ta lofa lava matalia ina mai oe ili so ino le tatou pokalami le nei o le sono fa moe pe no masani ai atonu o sui fo ilo mai tau mai ia maseva inga i tatou pokalami ile nei fo i tu aso ia ma le tatou le sona le nei o mai ai o le sona lona lua i le so ino le tuso e Peru i le kuata mua ne o nitu sanga lua hafe lua sumane lua ia o lo o whengai fo i au whenga luenga ma whenga mano longa ni nei taimi ia o la o tau mwhai e wha so atu pel tatou por kalama ia awane i misi ia mata upu ta ua o le sona leo tatou so ina nei e wha te tau i le au i le tuso e Peru ia aele iso poloa la tatou sa ili le atua i se te talo ia ona wha awau lola o tatou suenga lo mātou te mai o le langi whaaftai le neia vanoa, mātou te maua su e pēla laua fionga, ma mātou whapena o na whaamalosi lo mātou whaatuatua. Awa mātou te tonu whaatasi, e tupu lo mātou whaatuatua ea le taulongolongo i awa fionga. Au mātou so ina tu so e Peru, mai se lava le ngā luenga whaapuluvanga laua fio, o Yesu Keriso lo mātou whaola ma le mātou puluvanga sili. Ia e so ani mai au ina mai lo nganga sa wal fa to e fa wina lo upu mal tangata fa to wa ai sili o le fa wina fa fonga a so se tasi o mau le nei ava noa i lo swafa Yesu amen ia o le su enga la lona lua le nei o tusio e Peru o le ata isi o tatou va ai ai i le taua o le ngā luenga fa pulvanga a Yesu o vaenga e lua o te fia pa ia mai o vaenga fo ia e lua o lo tala noa i le sona o le vaiaso le nei. O le vaenga whaate tau i le ngā luenga whaapuruvanga Yesu ma le vaenga e alai ona ta ua le ta ua o Yesu o le tupu. Le tupu ua whae ina mo ua whae e iai e le atua le mamalu. O le fisiri mua lavala. Ai se a ua laiona nga vaa Yesu e ve matupu. Ai se a fo e laiona nga vaa Yesu e whai mapuruvanga sili. Ia e ese ma le ngaluenga wha puruvanga sa whianga iai i le whenga inga tuai. Ai le i sopola le tātou whasoa i vaenga ia. O te mna o se i toia mai lava nei vaenga tā ua le sona ua mawai. I le pai ina leo le whaavai o le tuso e Peru, manisio malma maanga whaavai o le tuso e Peru. Ina ia manino atili tātou whaasoa i nei vaenga o tātou mta upoli nei. I le verso si mwai atu nei. Na tā uaima tātou whaamamla maina le vaenga e whate tau i le tuso e Peru. E le ngate le tustala e whapea foi i le ia i la tō olo avatu iai i le whiau o le tuso e Peru. Peitai mo le toi whaamafaina le vaenga lea ina ia manino le whiau o le tusi. O le tuso e Peru, ia peo na ta ua le vaenga i le vaiaso o mamai. E o mai le teimi nei, e ia i la tolo of silingia ia le tusi tala e Peru, e pei o le apostolo Paulo. Ona sa iai ia nisi o whiwhina wa inga i la tau a Kerisiano i le teimi fo ila leo au ngata maa o le tala whaasolo pito le kalesia wha Kerisiano. A le o Luka, ia po le tangata soafaya The Clement of Rome, le ta ua e lo ai i le tala whaasolpito. Ia peitai, ua o whaatasi le tele o Kerisiano e au fia ai, ia ma le tātou suenga nei. O le apostolo Paulo on tusia le tusi o e Peru, e mafua mai, ia on ele ngata i le ngana o lo tusi ai, o nisi o scholars o le tusi pa ia o lato mai tauina. O le tusi o e Peru o lo tusi ai se ngana e leni mawae, o le ngana o tangata ta mai mal tangata ya o ina lelei. I le ngana e leni, mai e le ngata i le ngana e leni. Ai whapea fo i le sila fio le tangata i tala ma le suenga whamta upsi sili i le tatonunga wha e Peru. E malama le tangata lea tusia ia le tuso e Peru i le tele o tala e whaatitau i manatunga maa o onga whaavai i le tele tonunga wha e Peru. So, i le so ta inga la tangata lea o maanga lea wha e Peru nga i le fio mai o Keriso wai mana tua o tau tangata e Peru lava ia
tangata e ta o tangata iutaia e o maltemu Yesu te whaingo tangata iutaia. Sa latu te ena, te lea te ena Yesu mai na whaasa toroina fo Yesu e alef sosoani a fita Roma. O le te lea lao i lai tau ua ma wali ua mai le taimi lea le vainga taimi lea o le ngā ruenga la ua apostolo. Ua whea ngai nei ma i la tau ia ni lui ta ua, lui te tele o soifuanga. Ai mai se lava le taimi lea mai le AD po o le ti ono se fulu anga ia tu ti se lau. Mai o le vainga taimi tonu lava lea o lo tonu na tu si ele tu so e Peru. Ia ele ngata o le ngangana ai whapena foi. Ia i le sio manga o mea na tutupu ele ve taimi lea na nui ele soifua tangata kerisiano. Ma fua ilona tu si atu le tu si le nei o e Peru. Ina ia wha losi le whatua tua o tangata e Peru. So, ele ngata la lea utatou lo nei. O le tusi la nei, na tusi whapi toa tu lava. Ina ia manino ai ma malama tangata e Peru. Tangata ua na li ua mai le whakerisiano ma te tonu ya Yesu. Awa mata o na fesilingia. Ia le tele o mata upu manisi o vaenga whaavai o lea o onga whakerisiano. Ai maise lava ia Yesu Keriso. Ia ona o le tele o ele ngata o le sauanga la tou o whea ngai me tangata e vai teimi lea. Wale tale noa tatou i sauanga ia o le ave o tangata i whale pui. Ia ona whea ngai lea o a inga ma tangata o e kalesia nei. Ma le stress o le mawhau, ua di stress o mai le atu o le mawhau. Taru ai le tele o lui o whea ngai mai lato. Ai le taimetas, o onga, o isi foi o onga ua whapopo, taimi le ala e maua le tato le sona le nei. Ia vaenga la nei, ma le ala fia whamamawhai le vaenga nei, i le tato su enga. Ia se tasi o vaenga nei, peila o le tato nunga nei, e whaate tau i le tato nunga i angelu. A le ala utusi atu e le apostolo Paulo, e whaamalamala mai le mata upu ina ia whaamausa lima whaamaua o Yesu Keriso. Ele ai o Yesu lava o le tupu, o Yesu foi, ia o le puruvanga sili lea wa, these are central beliefs o tangata, ele ngata I tangata iutaia. A le taitununga whakerisiano foi. O I e maua ai lo tatou taitununga, peila o tatou mau au tu, e perum ta upe valu fai upe mua. Fai mai ia tatou mau au tu. O le ano le nei o mea o lo tautala atu ai nei. Ua ia I tatou leo si taulanga sili e whapena, o le ua nofo I le itutau matau o le nofo ale I o le siri ese o I le langi. O le autu le na, mai o le manu lauti le na, o le whaasoa I le tusi atoa le nei. Ina ia manino tangata o Yesu e le ngata o I o le tupu, a o ia o le osi taulanga sili. Ia le ala si tatou wawa aila ia I le taumawhai o le apostolo Paulo ina ia au ta itasi mai vaenga uma o lona silafia. Ia e alai ona mtua whaamau o lunga ma wha sili. Ia Yesu o ia ele ngata o le tupu a o ia foi o le osi taulang sili. Si o u whapea tu lava I le tuso e peolo mta upo mua le taimi ta tala mai le tuso e peru. E te mai tau ina ile ngana o loo whaonga ina. E si mai ele apostolo Paulo mai I valo anga wha mesia. They are messianic prophecies. So, o le telo valo anga ia, e te maua le tuso salamo, o le fesili. O ina tusia le tele o pese ia ile salamo. Ia, tātou loa lava, o le tele o pese o lo I salamo, na tusia e tāwita, ele o tāwita tusia le tusi le whaaptunga pese lea e te maua I salamo. Ai, o le tele o pese na tusi e tāwita. O lo oto mai ai ia valo anga e whaatau le mesia. Mai o I fo ilai te waai le tuso e peulum tau mua. O le tele o si tanga po pese ia te whaitau wina I le mta upu mua le tuso e peru. E si isa au mai a pese I atoa mai lava I pese tāwita. E whaafonga la I le pese leana au mai e le apostolo Paulo. O upu I o lo taua iai. O lo taua I tono tusi lea. O lo ua tali I oe, e whaifo I o ia, mo ua tali I. Ma ia ifo a ngelu umalava, ale atua ia te ia.
o lo nofo alii le atuae e whaavavau lava lea. Leo o toina atu ia mo mea tau key phrases po o laina po o whaitau au tu o lo i tonu o le o whai upu ia e lima e o le whai upu suma le wha. Ai a maua sau teimi ona e whaitau le iai ai o toina atu ona o se whaino le teimi. Ai mai tau ina ia upu ma whamtalanga ia o te whaitau ina po o key phrases ia. O loo matua whaamaua lunga mai e la apostolo Paulo i lana mata upu mua ia Yesu. Whai mai o Yesu o ia o le alo o le atua. E le ngatala i le alo o le atua. Ai e whaaiu ia vaenga i po pese ia na oto mai e la apostolo Paulo. I le ngana whaapea. O lou nofo ali le atua e whaavau lava. Mai tau mai, a whai o le iei tangata ua whasiringia ia le tūlanga o tau tupu o Yesu, ma o ia fwoi o le atua. Leo wha maonia i le apostolo Paulo. E ala mai tustusi ngai, tā vita, whaafonga mai, e tā hua tele le mea. Ai se ale mea, lai ona tā hua le au mai e Paulo o tustusi ngā tā vita, especially the messianic prophecies in the songs or the poets by David. E mafua, o le tupu o tā vita. O tupu o tā vita, o ia leo le tangata upito i sili o na tautaua aside from Moses. Ile, i to tonu o talitununga whai utaia. E molo Mose, tā vita, o tangata tā ua lava ia, ile va aima le talitununga whai utaia lava ia. O tā vita o le tupu sili lava o na tautaua ma onga i le vaai lava ia le tangata wha e peru ma le tangata whai utaia. Ai ua au maila e le apostolo Paulo mai tustu singa tā vita o tā vita. E ui lava o ia le tangata po le tupu e vaai mawalunga ia Israelu. Ai na tusi ma wha mawina e tā vita e iai le sili atu. Mai ila e te whaamau ni ai o lewa au mai e la apostolo ia si tanga mai a tāvita. Awa e o lava ia tāvita na whaonga ina e le atua tāvita e nā te tusia upu e la lo whatau le alo sili o le atua. A e whaitau a tola i le mata upu mua le tusia e peru. E te maua ina ai le whaea ina o Yesu e le ngata o ia o le alo o le atua. Ai o ia foi, o le tupu, o ia foi, o le atua. O lona winga tā ua ia vaenga. Ai sili ona tā ua le au minga e Paulo. E whatustu sai le avea o Yesu, pe le vea o Keriso, e sili atu nei lo angelu. Ia whafonga o tau. E ia mau tā ua i o te mna o ina i e sila fia. O mau ia whaatau i le sili o Yesu i lo angelu. Le e per mo mua lona whai upe wha. Whai mai e sili atu Yesu i lo angelu. Ai o mai le whai imta upe lua whai upe iwa. Ai whai mai ua ia whai a whai o ia. I lalo ifo po o lalo te isi o angelu. Ua iai le whatustusanga lewa i. Whatustusanga mua e sili atu Yesu na i lo angelu. Whatustusanga longa lua. Ua whaia o ia te isi ifo na i lo angelu. Ia, e tā ua tele ia vaenga i e lua. Mai o le fasili, ai se ale mea ua lai ona i eise whaatustusanga o Yesu ma angelu. O le tani. O le taimi lea, i le tusi ina o le tusi lea, pe ona uta ua. E le ngata o lo ofea ngai i le kale sia masauanga. A lo ofea ngai fo i maa o onga se e ofia tu tono le kale sia mai o se tasi le nei o a o onga se na whape na o na wha ofi mai le taimi lea i tu tono o tari tonunga ma o onga le kale sia. O le tari tonunga whatau i le ifo tangata i angelu. E iei mo mea ta o sects po o tamai whaapatonga e ita la tau tari tonunga whaapitoa lava e manatu e whaapitoa i la tau. O a onga la pe o a onga la nei e whaatau i le ifo i angelu. Lea fo i e lapta i e la apostolo Paul le kare se kolose. I le tau po e lua whai po suma le valu tu se kolose e whapea mai ei. Aua ne i tau lea o ngā ina o tau e se tasi ona ua whaa mama whaina e ia le whaa alo
ma le whaaloalo, ma le ifo atu I angelu, o loo whaalango-lango I mea ua ia vaaia, o loo whaafefete ina lona lava mawhau whaale tino. Ia, o ito inga tangata la ia whaapea lea e te leifo I taimile nei, e tau o extremists, e whai asi extreme o lato mawhau whangunga mamanatu, e tu ato ia to inga manatu whapea. E whawhete ina I o lato manatunga ma o lato tangata I le whaale tino. E manatu ai o lato ua special. O lato e tā ua ia au tangata umai whaale tā ua tele. So tu inga tangata la whapea. Ua ifo I angelu. O whata ua la tau angenu. Lea lai tau mawhaila apostolo Paulo, ina ia tau atu le to atelo tangata. Lea e sidi atu ma mao Yesu, e sidi, na whaia Yesu e sidi atu ilo angenu. In fact, e leo Yesu o se angelu. E leo Yesu o se angelu. Pe on tantono I fwoi nisi o tangata kerisiano. E leo Yesu o se angelu. O Yesu na whaia angelu. O Yesu na whaia angelu. Mena e leino whai mai, e sidi atu Yesu ilo angelu. Ia teu I le mafu whau ma le manatu pe ona uta ua le amatanga. O le mata upule tau ma whai Paulo e momoli atu. Ina ia vali se ata. E matua sili atu a Yesu ilo se isi lava o le tala whaasorapito o Israel. E o ia Mose, e o ia Tavita. Po o ai lava I la tau na mua atu. E sili a Yesu. E sili Yesu. Ona o Yesu. O ia o le tupu. So ele sili la tau na ona tau ane ai. E whamanatu atu e le apostolo Paulo, le tua lea o Yesu, e a fuai, ona matua sili atu Yesu, nei lo tangata tāua umalava, o lo ile lisi o tangata tāua o sa e Peru, le tari tonu ate lo tangata Iutaia. Ma le mafua angala na e a lai ona whaamau alunga ina Yesu, I le tusi le nei, ale apostolo Paulo, e sili atu, nai lo seisi lava. Ma le vaenga lona lua la. O le au le pa ia le tele o nisi o vaenga tāua le tātou le sona ono le taimi. A leo la u tanoa atu le vaenga lona lua e whatatau I manu lau tia lua pe ono tāua mo mua o Yesu le tupu, lua o Yesu ia le puluvanga sili. O le fesili. O le a tonu a le puluvanga le po le a foi ia le mafuanga walai on sili le avea o Yesu ma puluvanga na ilo isi o si taulanga na mua atu o wa le fasili o le winga o le upo le puluvanga ia o le upu le o le puluvanga e o whaatasi lava ma le ngā luenga po le tiute o le tangata o si taulanga o ia le tu I le vā o ni tangata sto o lua e whai mafso ta inga mai o le tiute nana whaia ele o si taulanga I le teimi o le whenga tuai e mai se lau teimi lea o tusi o le vitiko lea fo isa tā ua ma tātou tale noa ai I le tātou le sona uma vai o I la tau ia tutu mo le vā o le atua ma lo na nuu ma le vā o le nuu ma lo la tau atua lea la tala noa mai le apostolo Paulo I le sili o Yesu, ele ngato Yesu o ia o le tupu, ele ngato Yesu o ia sili atu ro angelu. A le ala ufa mai, e sili foi Yesu I le tūlanga tau wasi taulanga, fai mai le mua moti mo teo, e lua foi upa I lima, si ufa pe atu, le tala la apostolo Paulo e fa tau I le ngaluenga fa ostaulanga. A wai to atasi le atua, e to atasi foi le puruvanga I le atua matangata, o le tangata o ke riso Yesu lea. I le taitonunga lava la ia wha kerisiano, ba lea la ua wali iua mai nei tangata e Peru ia sa taitonu ala tau o leo staulanga o le sui lea o tangata I lumo o lea tua. Lea la wali iua mai nei I le taitonunga wha kerisiano. I le taitonunga ia wha kerisiano, o lea ua avea nei Yesu e whaima o si taulanga sili. O ia la lea ua tūne I le vāo tangata ma lea tua. Ai whaafafonga la I le mafuanga e lai o na matua mo moli mai la apostolo Paulo le mafuanga sili ai Yesu o ia o leo staulanga. Whai mai, o le ale winga o le upo o le puruvanga sili, I le whenga inga sili, lea ta ua le e pere valun whai upe ono, lea whai mai whaitaunga lea, a o le nei ua maua e ia le whaiva sili e pei ona whaia o ia ma puruvanga o le whenga inga
e sili ona lelei. O le ua faa mawina I mea na fola ina e sili ona lelei. Vai o iai. E le ngata o le whenga sili ona lelei. Ia ai faa pia foi I le whaiva lea, ma le puruvanga lea, whai mai e sili ona lelei. No inga. E iai le esenga o le whenga sa whaia mua, ma le whenga lea ua ngalue ai nei le puruvanga sili lea po le puruvanga lea o Yesu Keriso le Mesia. Ia o le sili la, o le a tonu ala wingo ia upu. O le puruvanga e sili, ma le puruvanga I le whenga fau po le whenga sili. Nā le winga. Ai se a foi ua sili ai le isi whenga nei lo le isi whenga. Ia, se I tātou au mai la nei vaenga pu ia ona umai lo le tātou le sona. I le foi upu e sifun tolu o le tātou tusi whaitau le nā le na whaitau ina le Peru. E walu, e whapea. O lana whetalainga lea, o le whenga inga fau, ua tautuai, ua tautuai, ai e ia o le ua mua. A o le mea ua tautuai, ma ua tau wau ina vai, ua lata lea ina mawai. O le vesili, o le a le whenga lea ua tautuai. Ia, e te maua lai le pere lima o lon whaipo mua e o I whaipo wha. Nela o whaita wina atu, ia molo si le fia. Aua o osi taulanga sili umalava, ua filifilia mai I tangata. Mua, e filifili mai fea, filifili mai tangata. Ua tōwhia I lātou mō tangata I mea ale atua. Ina ia whaitaulanga I lātou I mea lofa mataulanga ona o angasala. La tau te mawhaia o nā ngā malu I le ua vāle lea mai ua sese. Ina ua si o mia foi la tau I le vai. Ona o le nei, mea foi e tusa o na whaitaulanga ai o I la tau e te tongi ai anga sala ale nuu ia whapea foi o na whai mo I la tau lava. So, mua, o si taulanga nei e whili mai tangata. Lua, e le ngata e whili mai tangata. Ai lau te whatino ina ngā lua ngā lea tua. Ai o foi lava ia I lātou e whai foi a lātou taulanga o nei mana o mia foi a lātou le taulanga. Ia, whai mai lola ia whai upo e wha. E le whai fua foi e se tasi le nei whai mamaru. Tau o le ua filifilia e le atua e whaapei o a rena foi. E uia lava lai na filifilia e le atua ia I lātou nei. Ai o lātou foi o tangata. Lua, e mana o mia fo I lātou, ni taulanga e whaamangalo I fo I lātou. E le ngata I lea, I le taulanga lea tau o taulanga ua tau tuai. Ai le I mawhai ona ato atoa ia le whenga lea, ona e eime na vai ai. Whateita ingala o lea. I le mata upu e fitu o lon whai upu sumal valu whai mai. A wā fo I na tatala ina le polo inga na mua. Mula mo tupu polo inga mua, na ta tala ina. Ona o lona vai, ma lona lea ngā. Lale mafuanga na lai o na tala, ona vai, ma lona lea ngā. Aisea, e te maua la le tali I le nata upo se fulu o le tusi lava e peura o lona whai upo e wha. Whai mai, awa e le mawhai o na ave se ina o anga sala I le toto o povi, poa, ona ele mawhai ona ave se ina anga sala I le toto povi poa ma oti. Wa tau mō maila. E ui lava na filifilia le atua le awala lea. Ai le I mawhai ona ave se ai anga sala. Now, o le fesiri, ai se ala le mafuanga na lai ona wha ngalo tangata ina ua lato whaia mea I whengen tuai. Well, o ina tonu ala le point mai e Yesu. O mea lava ia, e vai, ai sea, a wafo I o le whaatonu unga o mea nei, oi, o ke riso Yesu. O ke riso Yesu. Lono winga, o le mafuanga tonu alea, e a lai o na sili Yesu. E sili Yesu. A e fua iai, e le ngata o Yesu o I o le taulanga. A o Yesu foi, o ia, o le osi taulanga. And that's why e a lai o na siri Yesu.
Wai tau mau mai lo o mai tātou le taunuunga. Le mafuanga e alai ona sili Yesu I angelu, ona o Yesu o ia o le tupu, o ia o le foafoa, o ia o le na whaia angelu. Lua, le mafuanga e leo na sili le whengainga lea muli lea na sau Yesu e o sia le whengainga fau lea. Ona e le ngata o Yesu o ia o le taulanga malon toto na maangalo a ia ngasala. Ai o Yesu fo, o ia leo lo tu I le taimi nei lama. Mo oe mau tangata ngasala, I le va o le atua. Ma oe, ma. A whai se taimi e tau whaavai vai e ma e fsiringia ia le moni ma le whaamaoni o rau tentununga I le atua ai mai se ia le soifuanga whakerisiana. O toi fia whaamalo si a te oe, o upu tā ua lawa I tusio e peu, o upu ia o le whatuatua. Whatuatua. Ia tātou whatuatua I le atua e moni ma whaamaoni ia le veo Yesu e veo mapuruvanga sili. Now, what does that mean for you and me? Lale wingo ia upu mo oe ma. O le veo Yesu e whai maupuruvanga I lumo le atua. E le to yeise mea te toi whaia. Ua whaia Yesu mea umalawa. A whai o struggle oe se akasala. A whai yeise mea o lo e whawai vai ei. Ona ue manatu wale aise isi e mawhai o na tali mai pe mawhai o na whaamangalo ina oe ona umtua ma mafa ma le angala mea ua whai. O te fia whapeatu ia te oe o la o onga tu so e peru o lo i ele puruvanga sili. Tātou te o iai. Whaafitai le atua. Whaafitai I tapena ina le atua o le whaotanga nei o lo i eise puruvanga sili. E sili atu lo na iloa o oe ma. A wan whamaina whaia te isi I lalo I fo angelu. E ia lava. Ina ua whaamaua lalo o ia. Ia te ia lava. Ina ia whai mataulanga e maangalo I oe ma. Ona toi alu lea o ia. E whai mapuruvanga. E whautua le tama. E maangalo e ma. Te talo nei a Yesu. Pa maangalo o sala. Maangalo se. Awa alo tu o ia le vao le tua mo oe. E whautua mo oe. Ne tangatanga sala. Hamanuia mai le tua le tātou le sona. Ola o whaida te talo. Whaftai le nea wanoa sa mātou maua. Ia whapena onu whamanuia lau fio le lau upu ia ua ni pa ufua. So stasi le tua o lo omna mia. Ia lau soani. Whaftai le wanoa o mātou iloa ai. O oe o le mātou puluvanga sili. Au ai le ngata o oe sa ofo ina mailo so I fua e whaimataulanga. A oe fo o le tupu. A oe fo I le tua. O le holo tu le vao I mātou. Ma le tama, whaama ngalo I mātou. Mātou talo le atua so stasi o lo mna mia lava lau soani. O lo mna mia le fia manino atili nei mta upu sili whaatau I ato e. Ia whao ina ma e soani. Ia watu ia ile tua le lotele. Ia ma ia sa ili atili mo lau fio. Whaftai mo le wanoa mātou whaasoa ai. Whaftai ono Yesu. Amen.